long kenyat pendep mau loong ublei tenrei long kalat pede kandon bejen tengnya poi tu dekat ke banyo tu Isak ulakren hau Abraham kepajong mau loong ku kepajonga uru ulai tu hakmi mengaku kun jonga hadin kata udaong hakmi kading berkiding Henry hai kunang berot ya kajing kenya aing utang. Ketendung dengan kajing keliuk pa. Okey, no ukun samla ubah yang dekat dia. Kabala dadai ban hab banyak bet kemut. Uniap. Di hang ni em kini kin sa bam yang ah. Kajing jitang tu mo. Ketendung dengan kajing keliuk pa tengah try. Hai kunang berot ya kajing kenya aing utang. Atau ong ba medai ba me jing aing utang. Kayak tan na mun juga. Kayak siya kan. Ti pe ti dekat bafrahi bangina ya kerana duk menemo. Baru Abraham ulai thu kukun ublei un penyo lepahi yalade ya kun nang berat ya kajing kenya aing utang kumta kila nang yalet baro arngot arengkan. Abraham ulai thu kukun ublei un penyo lupahi yalade ya kun nang berat ya kajing kenya aing utang. Kajing penyo lupahi yalade ni kentian ne kemun hau Abraham ngadaya keren na kajing perkhat kemangai keren mengamne bapi kemto kalau ba uni ukun ula dai lupa kenya ula ada lupa kama ong bandai bame ne da perkhat tak tu bega perkhat jing perkhat ke bapi kan la apa kajing net jong Abraham tu ame man kemun Abraham ula ada lupa kajing perkhat jong ublei usut penyo dan ula ada lupa kajing perkhat ublei usut ahi yo ni hanur kom pembuktian. Yang ngan kam no estu kajik perkat bai karanutan. Kemudian bu Abraham ulah tikna ate bu uni kun jeng bu unum yap ta. Namar bu ublei ulah khaya lupa. Khaya par ta jeng. Ndrei yakani ke bu un ko ngu tambah kan ko por ublei un pensange kata kasong ublei. Ndrei yakajing le inti ulai. Tinamar ba uni kun jeng ukeli. Ujubah kan ikut kejeng kermen kejeng Abraham. Ublei un penyo lupa. Ublei un penyo lupa hi yaladi yau kunang berat. Markan numla bandong bahang ni ba u Abraham unong yu Isak memede kunang berat. Kenya. Untip kata. Tinamar bula dapong ya kan ni kaya rap ingi ban beteng syang tuka dekat kubut kan. Namar bau Abraham ulah jubah bila ujung kun bau blei untuk ong un penyo pa yaladi kunang berat nei. Namar bula ong igatu kaya rap igi blei dekat babut. Ispek itu dekat ke bakandai mo. Parkila ya poi sya kata kajakai ke bau blei la ong hau. Baru Abraham ulah tei keduan hang ta bula bu bet ikita kiding halor. Bat anda ulah kum yu Isak kun jung ulabu yu halor kata keduan halor jerong kiding. Ikam nak sting henian. Long kajing sting ni Abraham ong ilokun ba ublei penyo lepai kunang berat neh namta. Timunta hang ni habala bu ikini kiding tang. Kemun Isak ru syak sung ba. Yaksa pet kan. Kalau ngok peni lu syak sung ba jai te. Long kumnu ba ma musamla. Usya ilo jong kepabun kumi bat bantia lo jong tuka. Tuan kan. Kalau kata kalau pernah tengok baka kam pensting ingi ban sung tu ikani kalau namar ba Abraham kam te bu blei unsa. Ai kunang berat. Mar ka bentar ba haslang habu jubab bikin nong tre jong uru bangin sai wan phai pan. Tu Isak undal lang tu nyok so ite kentian. Yang ni ka jubab ya jeng kali jong Isak lo ublei usulah penyo lupa un sepenyo lupa. Ti hakan ko por untip. Cuma Isak utengen trai. Ang usya. Ya sembah. Ya, kajing le jong ko paru. Ti dingi poi hani ka dekat ke besipo. Isak koi pastor. Mundur dari om mana humdo beriam. Isak kum samlam.
Aduh kata kajing syania kajing syak sumhai lo jong pa long ani kala kan jengai phat ni bo ukun cha sumhai kajing le jong pa haduk kan ni haduk wada kajing yap de ta kan long kajing ite pedeng jongki ukun i lo pa haduk ba wada ban yap lo syak sumhai ka em tu tip hibuniam khum ta khum kan khum telah khum yunu somla wat pentia lo jong tu ka duan Andrei long kata kajing penyiap de kan long kumno anta long namo Abraham tu dang kermen bau blei un ayu khun long brot yang ni kidan tang sikpa sikhun di namar bakalong silent hang ni kalong jar ni ngimtip kan long kumno kan Andrei long kasupen sting ingi hang ni ba yau Isak la kham pentengen kendiat kajing mut jing berkat kalong nomor bu kpa jung wong bau bling ta pengkre ang brot ti menta u Isak de lo lathia mana halo jing ta kiding ngimtip ka wajah ya badan ha kajing mut jing berkat kajing asa khu mo jung kpa ti menta pade kalong pade sa ke bentah jung blai bu menta jung Abraham takini menta nei tading poi tu khot ka bashi pho ku Abraham ula kene la ka keti ula shim ila katari ya kaban penyap no ila ukun kemudian pendap ya kai ka ba blai hukum kermen hi bon penbiang mementah ka poi haka saban dekut no saban ai saban dung hi tari kan ti long kata ka jing ko ngu ko jong Abraham na adu pata pangaju mudur bang puli ka ni kun tu la ai kajing kermen borok jong hang ni kami nanti berublay un ai to kulang hidup mentang pada i sementara last option kan ha pendap baik memang la ko ngo badai hak kani ka klipmat ke berublay wan jadi ipet yang tu mo sabon penyap no ilo jong khun te kala dei ka ba etam but kajing rai ni kajong Abraham kadai hang ni kajing klip mat kan ka klip mat ka etam nang thi na khmat to kum tu bai lai keren nang jam oi uni kermen anta hadu la khom lu uni kermen anta lara saban kawan katoning point kajing im jong ngan le na num le na ngan nget jong ni blai bu pha to kata ka bai ka ar pa de an pendap na em kini wong tunjuk ke baik tak ada yang ni kini di climax kan beri online yang ni ada ni bakal jenglong ke jong Abraham kini cakkan dia kan